तू जो मद्दे नजर नहीं होता. Kada je običani Mesija pojavio u 1889. godine i tada on poslao nekoliko reklama, neki ljudi koji su njega prihvatili, oni su bili dobro obrazovani, onda su prevodili na engleskom i njegova poruka je već stigao ovdje odmah u Engleskoj i u Amerika, svugdje je tako stigao, ali ovdje je, ja mislim, u početak 20. stoljeće, 1900 i nešto godine, kada su prvi neki ljudi i čak neki Englezi tada su prihvatili njegova poruka, a nije neki misionar ovdje nije došao, ali onda od doba prvih halifa jedan naš ovdje misionar dolazio i poslije nekoliko godina su kupili ovdje ovo parcela. Tada interesantno je, tada London grad bio daleko odavde i halifa rekao kupite tu, nema veze ako je van grada, grad će doći do vas. I tako 1920. godine džemat kupio ovdje mjesto i onda 1924. godine drugi halifa lično dolazio, stavi temelj za ovo džamija i tako je ovo džamija bila građena koja se zove Masjid Fazl, džamija Fazl. Fazl znači Božja blagodat i ovo je prva džamija.